John Mahama woni twasere. John Mahama wa Jimmy. John Mahama wo Nkwasea anya wo na ube twiro document tenten. Esensan ye say wa ban mu ube mekisho so bia for private jet. Enso wa han $50 million private jet in Japan and Singapore. And no Nkufo frame say this scanning high private jet o mi wa poku ase kwan na dan fish pond. Enti don mati Twene Jonas the king of all map obetre na adwene. Afa private jet na Mahama ayusu e dey make trip to 2 countries, Japan and Singapore no. Twene Jonas obe fire. In fact, one fan spare Mahama wa fire ne pa say Ghana ye kwan nyina anye. Enso nye sika e dey for private jet. Na Nkwaseafuo Ablakwa and Sam George omanya mesco Twene Jonas ascend package to them. I Penyah block media. Best was any dim. Obe like video no other about subscribe button and subscribe the notification icon for latest updates. Na be chere wa adwen dia mame. E wo comments. She must raso baso. No wa shi video more for so anya bi ahwe. HN bro video ka chere say Mahama is currently embarking on a trip. Our trip or 2 nations. Obedi kai akwa Japan. Owia no free Japan akwa Singapore and sana waba back to Ghana. Eba no ye breakdown private jet or they con M-BAEP. And no the catcher say that jet in Ethiopia everyone now wow boarded that jet no over to $15,000 for everyone now. That's from Ghana to Japan no approximately 26 hours. That's no cry $390,000 from Japan to Singapore 7 hours. And only $105,000. Now from Singapore back to Ghana no and it's approximately 19 hours. 19 hours no. Now they multiply by 15,000. That's also here $285,000. That's all kind of bomwa from Accra to Japan, from Japan to Singapore, and from Singapore back to Ghana. No, Mahama Ebeboka $780,000. We just hours spent on the flight. 80 hours of deal for every program. Be as many readable account mo. Obese tuya. Let's enyiske kuma. What I say? Sikan ano eshi and for that ebia na wonim series ni for one biano sika Mahama betua 1.5 billion tizika 1.5 billion for everyone na Jessica kuma krachi Jessica kuma for everyone na obetua 1.5 billion. What I say Jessica kuma na enu no ana Twene ehwedi no say adenti na Mahama ewo say sika we nyi Ghana wo sika we na wonfanya yakwan wonfanya niema because even na say any private jet your presidential jet crown enye ama akonya accident aden nka wo sika no enfan go to go sika no it is $1 million plus. John Mahama woni twasere. John Mahama wa Jimmy. John Mahama wo Nkwasea anya wo na ube twiro document tenten. Esensan ye say wa ban mu ube mekisho so bia for private jet. O medani Akufo enso wa han $50 million private jet in Japan and Singapore. And no Nkufo frame say this scanning high private jet o mi wa poku ase kwan na dan fish pond. Enti o kwa Singapore e di enti na nkofro commercial. Wa han private jet e di kwa Singapore. Enti what is the difference between one MPP for no Jimmy for? So an obi si bushi here Nkwaseafuo me more life ntiro bia Jimmy tie no kra na ko ba bi. Enti wodo Nkwaseafuo no kujeto Ablakwa ni tiri se fufu a yehwe abenkwan aguso osip mampanyini omma John Mahama ba no for private jet to be resign bisa okujeto Ablakwa aboa ne se wa resign dabi Nkwaseafuo mu nka no kra the same sika Akufo tugu ya yempe no mo ba ya the same job na mo ye the same job and I'm more Nkwaseafuo stupid people. What baba ye say media menya Nkwaseafuo ti say Akufo MPP for Jimmy yes okay o ma Jimmy on form Nkwaseafuo Nkofie yakoto amaw waba enti private jet na Nkwaseafuo no MPP for ne from mo aba no eni kwase mo nso mo de esika befuru bi there be ma Jimmy mo kura de MPP for no kura ye Abriwaya na anu onya stroke moba vice Nkwaseafuo bayo odimachi mutam ne hwidi ne to private jet tim de ne koy ema ebeka ho asema musi o mumfuru bio afeso ba ne se amasa akofro private jet foforo stupid people ene anopetu enumre mu betena TV so mu ma Captain Smart odwan ska no obedi na Kevin Taylor mama ni ska obedi Akufo atema private jet yo na se mi jamfi so ti radio so di na tem private jet o inti what makes you different from them
What makes you different from them? Then a bibini Jimmy sa Pokuasia than fish pond. The biggest city, 2 biggest city. Kama and I done fish pond and a dow. Say $50 million are what they call from Bruni and a private jet. Say she can build and fix the road. Now save human being life. There be my Jimmy. Muko to scan go ria. No ma betena ona kwasia. See your mom pay nyame be save nipa nkwa mu ni twasere. Stupid people. Kasi sana Bruni Jimmy. Sana Bruni Jimmy. Me catch you say Trump buy or say oba ntokwa nsi wo wiase. Oto ni nsafre nkramofo na mama no okoja abom guom kuro num. Asa omdo mu Jimmy buy. Enra otrete 3 days ago otrete Putin say oba beja abom bagu Putin so kuno. Enti Putin mra no di play kosi o Putin di Jimmy afra ba America wa be sign document. Omun sign we. Ade achi no sign Putin ko ya no frɛ Ukraine man panyin no mra metena sign contract because omo sign contract into sign contract ni wie Ukraine man panyin wa America sisi amno kasa wo sign wie na wa nkodi mra so na do pe koto bomb to ba bia America wo rise on ba be kum nyina enu nti omo ba be gu omo sign contract no enti ade na bibini nko aka se me ba meye wo ya me de me ntimi nye Trump se me ba me twa trumu oba ya no twam Putin si na ni aden o ma o se masa wo ka de em koye nkramofo no wa ma me bedwiri Moscow agu Putin di America afro plane aba America Putin si osuro obi beji ni kuro America se wo de bra me ame guide kuro ni nyina ma onto se obeko sa na Ukraine man panyin wa ha America potro Ukraine nyina ma mo because wow do Jimmy be se okoje Ukraine because Ukraine man panyin ni ho no America be kun simple fact sa na Putin wa America wa unim se ubeko Russia se okoje Russia because Putin ni ho no America be kun adai na bibini nko ade wa Jimmy de waka ni nyina wa deviate accident akoku alupre akoku nkuofo na anu ya enti wo sika yemfa ntena Ghana woni yemfa fix the aka no se be ya next time nkoku foforo enko high private jet there be wa Jimmy yen sese sika ne ma sofofo Nkwaseafuo a omaya azan atoto Rolls Royce atoto Range Rover atoto cars akesi atoto yemfa prophecy sa prophecy building mon kan che John Mahama Jimmy fo no se me se memo obi di jabetum cause yi Ghana ni bia ni wa me na ma yeto abama no Ghana ni bia ni wa me ka che say yeto abama John Mahama no aba beti prophecy office ama ya be hihye nkomo ho da bi mesi yento abama no obebi adwuma 24-hour economy e di Ghana fo agum enti owo sika odi kosi ministerial office for prophecy a fancy ministerial office of industrialization ni emie company ni factories ni employ Ghana fo no Nkwaseafuo America sofu bia nia adwuma na Trump bia no peto anwumre enti everybody fancy so ba o America ni wanya adwuma e enti adan na moma ba no kese mo forget Jimmy and NDC Jimmy MPP for Jimmy no da bi mo de no eye west mo Jimmy kura chen omo won mo MPP for D11 nti yempa omo mo ba ya mo so mo nem kwasea D11 aba ye de ba e be ja dum so Ghana for frame ya obi adasum mu Jimmy ani ya mo kofa D11 ni baba ya dan ya ji D11 no ya jai wa ma obi ada light ni aji yi D11 na fe kura na obi adasum mu John Mahama Kwasea kronfutachi amwa na memie ka na pampam na muhuma ni moye kronfutachi amwa Antime ka kire mu se man sua nyansa madika ka kire mu se asofofo na obi ani tumi ni nyina ya azan nyame boa de oboa ne ho mebedu America enkofu ameto mu ate se Kevin Taylor boa yi wan so ya nkoye adwuma odi broni abere wa achi ahohuru ni nkukuo no oni kapre oba Ghana ho no John Mahama boa ne treating se vice president edi ne kotena vice president fie oni kapre wantimi ansi dan memeti ai nyame empema sem nchen Kwasea no me na masori akoye adwuma wan na bia me giska ena me gia me hunya nsa sebu bi ena me disika na koye den akotuto fie wo Ghana ho me wo fie uncountable e wo nkran ho
East Legon me obedi oho and sana me wo estate land that wa me see estate buildings go so the amount rent. And so abuan beto no kroma wo nya se nyame ne pema sem chen no me da BMW mu me da Rolls Royce me da Bentley me twika me pe because ma hu nyansa so ya kopa adwuma ye ena me nya sika na me nya kwase ate se ai patemu nam ya koye ma asem no me makoko takwaje ana asem agyan mu da bi me nyame am di ma de na me invest bi so enti nyame boa de oboa no ho enti se accident ye kokun a nkosesa moa we ye make sure ye we sky ye nto play papa ma armed forces no me enkoto to China player enye ye mpe papa mra se de be ya next time minister foforo nkowu won wen ne se adwene ho nti ye me emfa sika no komasofo jimifo bi se onu nyini na accident foforo asa koku nipa tabi se wotika am na boat atu na wakwa kowu a se ka na aka ofie no unia no make sure some ya komazi akoto boat munagum se be ya omun so duru kwan ma enkotu nkoku am simple analysis simple as ABC nyame nya hwe ma bibini aboa mo ba ya mu jimi na o ye time MPP for na mu jimi se akujeto Ablakwa ni everyday lan kraman omko Washington ma cho se America Trump kro mu dinatem omom di na tem no o chesika onka se meta party we ni ntime ma we bi da bi nya to abama wa wo ye mampanyini for oman ni nyina tisi wa kwa gina obi kuro mu jimi se memma NDC ni emema MPP ni visa mane nko Ghana memma NDC ni nko ano na Trump mu se ma jimi na wa bande America Ghana visa for no o ma Ghana ni bia mewuram because mo se mo ma na GI MPP ni o ye citizen wa America nko Ghana o mo nso si o mo ma Ghana for ma America enunti Trump pam a Ghana for I Ghana student wa America nyina o pam mo deportu obia na masatam $1 million semni kutua bribe ma Memphis University say omun protect Ghana student from Trump na kwase awane ka cho say broni oje bribe we kura no say Trump ne tia say makomo mo bribe a eno kura no ahwe on be shut school ni down mo jimi ese moa no enti mo fa sika no emoa Ghana fo na egu ono na munya yo mo abroche ni deport o next time na mo ba ban mu ama mo mejimi na afa no mo mejimi na afa no obi ahun si emoa ko ma cho se broni no Ghana fo e wa ha ne nyina mu ni si e Ghana fo enti e kogina Ghana embassy ni e ko ne e kase e ma Ghana ni ma because oye pet bi ni en fa America ni ho as long as we deny the citizen no ono so be deny o citizen fo nyina asa achichi o ma deport o mo o kwasia un fin ti Africa o ma America ni ma ukroma o mo so ma Ghana ni ma enti o ma chi Ghana fo deport o mo anya ye nkotua bribe sem mo fa sika na mie adwuma se de be ya ye deport o mo no mba Ghana o manya bibia ye ho emoa mu jimi me ka kire mo se mu jimi on be deport Ghana fo nyina ya to abama e de ene me time MPP sam akofo ade won wote so na ka se wajimi ade no anka se NDC ni bia ya wo no America ana wo be American citizen bi oba embassy ame manifesta e mo nko an ma jimi because onim so ya America be respond America mu so bia o me se Putin ode plane ko si ho no okache ni say o man 2 days one from ba be dwabom bagu Putin so akuno Putin di America fro bai oba America sa na nkramofuo no okache o mo say plane si o man from map ayifo no Iranianfo no o mo say o we brofo ntimi ma mesey ye no ma ntimi me dwabom ampani ampa o man from okoye de okobombo o mo ja o se bombo ni nyina mu nukura bombo ni nyina Puti kura ni nam America no na still Trump the fighter jet nam na pampam o chene se ujimi amesaba enti sankofo we mu no omunim jimi omunim se ya to aba ma wa we ye mampanyin wo Ghana ho omunim se e NDC e MPP ntimu jimi entimu jimi no mo man ntra Ghana ho a enti mako jimi nya fe nam se kotua bribe na fe Trump tia o se o Ghana mampanyin e corrupt afe kura de band no dia to so no increase ni more na fe wa be shate Memphis University ni down cause university for bebrebe wo ha akọ shate o mo down wo America cause of deportation na seminar won enti
ye tia bribe no e bibini krom ne ye bribe broni krom ye ni ma no kra friend bribe ukwa uye late adwuma m na o manager se o mpe obi o a opa akopa na chew se de en wapamo o ye ni say I beg you ho da bi oba adwuma ye mra oba late na china oba late ade cha ba ombe pamo a system na ye adwuma di mra no so no aso nyo fala no ano no o yaka kire obedura bruchi obeye ma asem a ye beji ofie di ama oba asem agya koye ma asem ya gi ni fie esia landlord okolania oda obibu hall me ba ya menye ma asem me mansion eguo me o mansion is more than 200 wa America ni nyina ba kukura ni oba bi age because the entia me nkoye ma asem me petwa die no asem aye ko no mabuku obi akohye hotel akodi no nya afi na mdi jimi koye den koye ma asem se me yiri ni asimasina afi china on makokot me ja awale me je japade there be I don't want to do nonsense enti me follow me na no asomunyo eno anu no don't fall being concerned krata one eba be koye den I say today you seem calm because there be your man jimi ntime to me boase ya chire na ma be fire omu girigiri and I feel so me be fire John Mahama no matese odi Nkwaseafuo national security for ndo munya MPP for no cause we jimi no Nkwaseafuo wo ba be chi obi wo abra wo no na anu ya before say MPP for no ba be ka so metwa wo yiriti no NDC ni Nkwaseafuo gina ho say galamsey side because emotion achi omo leader wu enti galamseyfo Ghana nyina ya to omo ayemom tuonku omo NDC ni Nkwaseafuo na mo enti die na chese obi susu obetwa wo yiriti a on ye nkwache no wagimi ade no ye mu oman sa NDC ni di boni amra ne mfa no MPP ni di boni amra ne mfa no simple ye ne sa ukwachi obi ankasa se ye na Kevin Taylor si obetwa ahemfu nyina ati ai Ghana judges nyina ya shawfo ye di omo tokwe sa wo hotel omo nyina twem afo omo titi court omo twem afo na nkufo di omo na oba ye na nke sentence na bia 1 week bi kura 3 days na machi MPP ni nso anke obi amekasa ba NDC ni jimifo onu di atem no atreating kuofo no atwa ntratom so na okọ free na Nkwaseafuo MPP ni nso ko e bia akọche no wagimi sa de mentwema enti mra no ewo kroma senka aboa ya no finsi enkokum ni pewo galamsey site nyina na nkama chi no sa no ade chi na MPP ni nso kokase ebetwa John Mahama ne na yiriti a na ono so machi na obi ankasa ba NDC ni jimifo se ye nku galamseyfuo nyina ye mo bo mutuo nku omo won na ono de one na mo free obi antime nche no na MPP ni so kokase ne mo bekunya de anso betwa Mahama ne ne yiriti a ono de enkoche no jama majimi Nkwaseafuo John Mahama ne yire omo ya nipa chen obi Ghana jama majimi on stop people we nya mo first and last ambechi obi a onu di matem Nkwaseafuo stop mo wafiafin when your first and last more police wo soja mo fan kwachi akronfo am robbers so far no mu kum nipa o masara ndi o man no nyina hia am robbers bo bi so kura e free police a yenya police anti this are the people are hunting nya obi a Nkwaseafuo mo encourage mu nkofo so mu ni o matem na o mu so di mo atembia e de na chese o mo de ye nkwachi o mo Nkwaseafuo mo de o mo nya Ghana fo NDC ni aboase yenku galamseyfuo nyina. Meanwhile, say Mahama jimifo ya ne gina platform so me ba galamsey no me nche ba akokura. Me be the measures be gu on maboa illegal any for small scale miners. Ema galamseyfo ji hwe koto aba ma John Mahama Nkwaseafuo yi. Enti unko for selfish reason na makwa ko wu a enche say if emotion make a stupid decision. So what I say, Kevin Taylor abuane to your mind atreti obi a me kura de your mind di wansuro mi a obetrete me say obemi e deportment na nem moje heat no da bia be di matem no Kevin Taylor nti ame de me say me ntwantro me ka no kura kire odi nti ame ye ho adwuma me ka kire wo me nsuro bia omomo nsuro Twene Jonas na mo di mu jimi ne mo ho aba masoma Nkwaseafuo no one na mo 2019 2020 you know to social media that is about me aka say obi deportment am ban ba ye ya na mo di jimi command is ka say o mejimi and na me respond am to na you are insulting the president and na ho Nkwaseafuo president no nim nyansa kama me ato aba ma no na wakoma Nkwaseafuo we sika say o mejimi obi say you fear Kevin Taylor da bia me di na tem on nesuro me otimi bo me di anka me mo obi akotete na won se kan oba da moto no timoti abru chekura bia se wo no man yo ko da oba bayira ono akura bia se note so obe board threat na me yere me so ma me nkura no
na omukoko hu say oti Virginia kura bi ase oti borderline to Virginia to Washington state enti da motobi Ghana for na fresh o yene ne ma broni abrewa na ohwe no ma no ene Ghana for ne bi ma ne ko school na omo kire me na ma boys to ka akotete no ba bi ote omde ka monitor no sa be 1 week ehu time odi pie ne time odi beda nyina ehu ba bi o hye nyina metima ama omo sika ama makọ won sika nzi akuno ba me no me na ma me ehu nya because nkofo si ukuku na ne mani susha na ma jan life amano ka kwasea we yo no me slow wan ya bisa say the don say ono obetrete say obebọ metuo na hwan obekumi da bia me no ka etwa ma ogina ho kwa ho ton wi etuo ni hye no botom watimi atoda ontimi nto obeda to metuo osuro me kura ko to ya obi beku na nwumre na onim so to ye na nwumre na obi beku na aga sikere kwasea nyeska America de yan so sika ma chos America the doer of the action on the criminal ti say FBI for bag Ghana we shatawale mako wi ka nyom ne ekofa am ye ko chichi om ka ba me ko wi ahwe mi nam kruma ehwa na ache me ka asinye na mtema me chili be BMW na mtema me chili am relax ya isi ni miami enti wa wadi boni ne ebe chew enti obi ba Washington be di uboni am te New York no how many hours from here to Washington? More than 4 hours. I have nothing to do with that. The obedi aboni ne ekohwe no Jimmy for. Do you know who I am? Enti o fu intina me ka che John Mahama na okoso Jimmy amema ye ku atu no na ban no memetima trete Mahama na opeto anwo no suro me wera kasa we be ma ofa ne kwahia mebo mini ombetima kasa da bi omsuro me enti se mo ma Jimmy na me the almighty me kasa e fine na we ba wi aso what say and I the Kevin Taylor no Kennedy Japan ne court we the kwahia Kennedy Japan me ntikuro ma no sa me wo ba ofu besi ko akura na so kodi e de akwa ne court osuro me aden na Kennedy Japan na man court osuro me obede akoka di asem won because when me obi antime farming court to ba bia what just become nyina suro me the almighty is the champion of the game enti se oto na wa Jimmy na odo ho ba be face ntoko a wuntimi a e wa wasem enti odwan John Mahama me di na tema me di na tema mpe na me jai me di one ne yere ne ma nyina atem obi antime nkasa because o mo pa amfa anko fia ko bisa chada de me di ye no ya bisa no se chada ball pa ne ko wie sen o se me ma me weda ko fa na ba me weda me ma o mo ko chi me weda o joint bi e New York City osi onim chada obabia meme ma ekoche no osi onim chada obabia nipa no osi ohihie nipa beblie ni twa pictures enti ono obi ni no picture anche se onim no na ma omja no ade ase o de ya siska me unim do amewo aka se meme to na meme sese John Mahama ska on kwase ame before se obi kura nya me ne nkase gise me ampe wasem na me am feel you. Do you know who I am? I'm the almighty nti se o no to na kwase eti John Mahama no say police no waste chichi. I say can you marry Ghana lady? Ghana lady no the meko court akwaji majapade enti me ware na aji me ni fia wale me mfa ne ma court bia onti ase anko ne baby cause me already no me ni yiri kula me no to me nya fi na pressure bia mada nya fi na me papa ana me na bi dan so apa be say na ko boss mame bibia a problem wow awale emfaso be na osuma be ma da bia ka no mu piama wadi ase last minute no man sen ku afa obi bia wadi ase bibini ba ne na ma o yire ho ye japadi o na wu amene nkura na amere wa jimi ase odwan because onu an ebeku oni broni ba na ma onye na dwi so opu aku nti o meka nche se ye japadi because onu mum oni broni ba na ma se na tie ode ne nkwane ne bia di wachi o support o nan ka se Kevin Taylor what dem onye adwuma no nye oba ne to aduane mani di Ghana ni ba ben na do be ba betina buruchiri said that dem na men to aduane mani o Ghana ni bia ne obeyesa onu mum na epedema da na okwase akoye adwuma be hwe oni na busuamfo nyina enti bibini ba de ono no me ware na me ne kofia ware nya afi na me be Jimmy ti se Kevin Taylor asamu agyan mu na patemu na china ko wie court enti e fia wale wo Ghana enti enya afi na hade me kokot oni me kwa me ka chiom se me no ne twempena keke enti e bia nkura me no awo na mo de child support beto so na ya ere ma tuetu nkura no kan no kura no me skani no anhia court be fi ba me se me na metima hwe nkura no so ati ase commercial radio mo go expensive school a untimi ntua so enti nya afi na ko bibini na ni brade e broni ukọ ware na 9 dia ni na da race no
omo nwene japade omo nwene hwe ho omo de aye odo kan genuine love ti omo de no o pian de nakoma nyina di wachi o me kan kiro say ye real da mo koye real a oba ne be ka kiro say ye den ye nkoye ma ye ma ti de me kiro no o ware broni ba ana India ni ana China ni ana other race na ono a be ye real de ama oba no ono ne ma no aka kire be ma say ye real ma ye ma no o medwene ono no ho onye selfish ye bibini o ono no ebe dada say ye real ne emame emene me ma na china wo ba be wu because ono ekukun no won obi say you stop the lies uni twasere daddy lumba nya wana akuno nya na yire nom na akuno mempe jimi o kwasia onto na ai be ka che say dada ke di be ka say daddy lumba yire no a poison omo oni daddy lumba nya o de motor kugu omaduanim wasia mesi akonfo ne ka kire mi say bibini ba no petu anwre waba konfo obosom so beji adura akoma na ikunu so oni because okwa ma o ma ne ka kire mi o aba maamefo ne ba ababa wa bi ji mi kunu no ma ba wo na konfo na a charge no konfo ni si otimi GB 500 million 1 billion 200 million 300 million ni nyina maamefo ne betua no amama o maduro je koyo koma okunu no aduane fa gum obeda ne jimi de obeka bi obeti obeja ama asem no enti de ma ne ye no no mo kwaji nuro no de abegu ti konfo no se aduro no de ma no eye papa enye wodi kogum se bekunkunu se beku onfa oba no on de ne de an se oba ma na ye japade ama na wi enti se oba foforo be ba beje japade ne de joke enti e se odi kogu aduane no ma enti na me ka che se wo yire a dangerous game enti nsa nye masem nyasa wanye masem a konfo ne se wonye masem a emma o madwim so mo mfa mre konfo bosom so ano mfa nko ba bi nkoje aduro emmem gu aduane madi se wo ye masem a na o madwene yesa bi ko omo no mo ye selfish o mo dwene ajapade ho so ati ase enti wo yire na ba ye nkwase amasem atukwan ebi out nkran a no afruka akusunyan ba bi no akodi omo hotel make sure say we yire ni hu no akwa akuku fui dada ke di kan clear ema owu ye kura Ghana fo nyina bedi ebedi daddy numba atemo so ama na yire kuku dada ke di meanwhile no ema no wi enyo no masa kulumba aguso no because e chese ema no nya daddy lumba na ma eku dada ke di no what you say ema na no ye devil no mako mmienu na enti owo ya blantie na wo yire na o ma wadamfu sa kodi ne tise de lumba yire no ma dada ke di sa kodi o mo na ye fast na pam oba no nkasa ne ho bio gya no ko ne baabi cause oba o kuna afetire ne twem se ne kuna damfu ni no dangerous except fela makafui na o D black eba medical fee ho da bia na D black fa ne kodi ni medical amiki wise decision so opam ne free ne nchen because eno na ma oba kutia na nam ha na se nyina o sa akofa ne ba oba bekun Nana Kwame say John Mahama is using our money to rent private jet. I know na my medical fire no ho so Jimmy. Jimmy sem ade Jimmy ade MPP for opposition the same Jimmy na mo beye. Jimmy ade MPP for opposition. Jimmy John Mahama only trash into who's where Jimmy. Private jet no is waste of money. Me more private jet or do things at the end of the year. Me the renter. Me the ma business meeting for behind. Because me fanya she I just bought it for business purposes. Because uko hanya afena uko fuel uko ye maintenance uko ye we ni nyina ya uka. Etse wako hanya ka no na ko ba ko pa yokwam. Wa so uko to ko ba shem de ko because omne ma na ko ba mpaye. But uko yere uko jina station Africa ko ba paye mfa ho wasiko baby. And waste of money Jimmy for the same job where you be a position. What makes you think say also hear the same thing? Unko fie. Adembe position. Adia obi di yi level aba de no ko osima Jimmy asem so me di level aba. Obi the private jet, obi fro private jet, and no position. Was my Jimmy men so fro private jet. What Jimmy?
Wo de yen kase wo de ne ye wo ya boa stupid man. Enti bibini da be na obeja jimi esu nyansa. Enti ofu you better say na massive me no mama brochire purposely because of massimo. Me ba brochire purposely because I want to be rich. E kama dia omuno ne na modi nyansa wa maniska. Metimi afre keke na me nkra na buku hotel de oba amanita ma on famra. Di nyansa ya maniska. E say Ghana na pepepe o pe oba sisia na wo 5 million she obotom nko a obetimi akọ Vienna City anya obi akọ chef hotel sisia ana obetimi America ti say Ghana na pepepe. Ba America de no ade se wonim oba no wo hu na meche no omunyina kwa ho ade se wonim no ti se bia mahia oba bi o mantam a me twam tam bia me pe me no ya me fe no mahia no ene obetimi a ma me nipa bi akọ smash o obema o sika se obeje nti oba ne ti ase so obeje a na waje do no nyaje a time ne so a obeba hotel America man no muntwa ntrom ti se bibini o kase obeba no afre o tikam meba obi wan say 3 days no meduru ye no omonte say obeba oma onti ase obeti ase sa no mte nti te say Ghana na pepepe na de tie ne say Ghana ni no ba no twa ntra no patu anyum Ghana bibini broni ba no so twa ntro so enti na bibini ba so America twa ntro but ono no so ne de no me na amenko abibifo line nti me share nim omo de en de wa city mo ba minim so yes scammers but abrofo no de omu ntwantro obeba omo na me no abrofo man feel me dada enti omo afrefrem kra me fa because omo frem me a me nya time nko nti da me ni dwuma bi adi na me peke omo ko Twene say what do want to Twene Jonas obeka egum from memo. Osu beto a kire wa adwene ama me e wo comment section aha yi Penyah Block Media akra